Kanya laki din! Ay, nagrigatan ay ati managtulong, Angela, bakay? Asino aya di nagpatulong kan kay tay mani? Diya ka mamuday diya tao, tinulungak latan makastrak iti trabaho na. Uray di mo am-amo a tao, tultulungam. Ay, kasta talaga, Angela, bakay? Managtulong at garaw. Nalabay, tanamuan da iti sa bali at tao, managtulong Iso akim mamangdan kanya ngagpatulong. Sa bagay, mayat mo't day tangar aramidem. Makatulong ka pa iti sa bali at tao. Aywan mo't bakit? Ado nga mintam amaw, kamabalinda pagtrabahuan. Man nakikayimak ngamin. Umay ka nga rudan, naidasar kun jay kaninta. Mabisina ko. Ay, makabanog. Kanayon latan nakasto iti mapaspasama kiti biyagaw. Langam manen tinabambanog mani. Anyat inararamid mo ayan. At damanan nagkidaw iti tulong kanya ka. Anya manen aklas iti tulong dayta. Agsapsapol iti trabaho. Iso nga inrekomendak iti kumpanya nga mo. Ka? Ay katagsarita kami pa na imbag di manager iti day di kumpanya. Barang ado pa iti bakante a trabaho. Ay, agbambanog ka lang iti day tangar aramidem. Awan mo't maganab mo. Ha? Anya nga awan maganab ko sa asawa Manjila. Adda kasukat ti amin nga aramide. Ha? Uy, tumultulong nga ngagpaisaw. Ngam adda kasukat na. 5,000 ti tunggal tao may sirat ko iti trabaho. Anya? Ute, taramata ni tanapanawan bagay. Kakaiso na nga do ti amok a negosyan tay. Aldawan, ngam adda ka pa'y mula dito'y balay, mani. Saan ang pa nagtrabaho itangal daw bagay? Ne, apay ngay. Aha. Oh, makitam na ito. Ha? Sagsasangaribo mo't day tamani. Ha? Ay, katuwan na. Isimani ko naman. Nagbayadan kanya kag itinatulungak ang trabaho. Ang madiday tangar aramidem. Ha? Anya ti kayat mga sawan, Angela? Saan ama ko na panagtulong tar aramidem? Gapot agpagpabayad ka. Ay, hindi mo man kontrain ti diskarte. Bakit? May ramraman ka mo ti tar arabidat. Makamu ka. Anya laki din, Angela. Di ka sumanao dita. Pay anak latay tar aramidas. Pagsayaatan na ito. Nay, nagsapa ka mat yung mediti balay pari layaw. Huwag pari manay. Kaya't ka kumama ka sarita. Anya kumangay, ti pagsaritaan ta paray. Hala, ipagkamadago sa taray. Ado pa'y taramidag. Diyak kaya't ti madisturbaw. Kaya't ko kumamit, nagpatulong kayong kaparay. Anya klase ti tulong paray. Nagkasapulan na kiti trabaho. Nabayagan na nabakanti kiti trabaho. Aya, Ay, sapay lang ko matamatulungan na, may. Akas iti panang tulong mo, karag iti daddo, matatao. kwa. Gusto na pare layaw. Tumultulong ang agpaisaw. Depende, kadagiti tao nga masitag kanya. Ha? Anya tikat mo asawang paray. Ati, kaya't ko asawan, sa anak la basta tumultulong. No di kat, adakid daw ag akasukat ti may tulong ka. Anya? Ay kat, kabalan ka nga isa pulan iti pagtrabahuam. Basta adda 5,000, paray. Ha? Wen, no adda 5,000, matulungan ka, itamot lang. Ay, pasensya kang paray. Awan kasta kwartak ita. Ay kat, no kasta nga rod, pare. Pasensya ka na. Awan mo't ti may tulong ko ken ka. Anya? Ito, itilaglagi pa, pare layaw. Narigat itan ti agsapol iti trabaho, no awan back upper mo. Ha? Agbayad ka pa mo muna kanyak iti 5,000 Sakbay nga isir ka iti trabaho, pare layaw. Di ka lakid din tinulungan ni Leo. Kaasi mo't ti panagbiagda. Agad adal pa'y iti kolehiyo jay may isang anak na. Ay. Awan bibiyang ko kinkwa na, bakit? No adda ko mapagbayad na kanyak, matulungak.
kwarta ti masapul itan, Angela. Kaaruba tayo ni Leo, mani. Nasken ko maatulungam. Anya laki din, Angela. Jak kayat adadaelen ti oras ka, iti kaskin nila yaw. Uray man no karuba tayo. Tay ko ngarudan, kwarta ti masapul itan apanawin. Anya? Kay suna nga do tem amo ka negosyantay kun kumpanya ang mabalin na pagtrabahuan. Para matek day ta amang banag tapno maadana kiti kwarta. Nay, si kamot ti malatiw dito balay may kasinsinaya. Wan kasinsin, mani. Anyat umay mo gagaraan aya dito balay. Kwa? Kasinsin? Umayak man agkid daw ititulong kan ka. Anya klase ti tulong dito kasinsain. Nadamag ko nga adun din na isarrak mo iti trabaho. Isu nga umayak kumamat agpatulong kan ka. No kasta. Kaya't mamay tagtrabaho? Wan kasinsin. Nabayagan nga agsapsapulak iti trabaho. Ngamawan mo ti mayat ang mga lakanyak. Kasta ka day kasinsain. Wan insan. Narigat nga agpaiso. No awan ti back upper mo ako nada. Imbagan ka taado ti am-am mong anegosyante. Ay talaga nga daw ti amok ang negosyante. Taman nakikayima kasinsain. Napigsa at tupay kini mayor. Close friend kami. Best friend kasjay. Ha? Wen kasinsain. Saan laan ni mayor ti close friend ka no best friend ka? Best friend ko pa ni congressman. Ha? Wen may baon ko pa ni congressman ang agtimplay ti kapek no mapanak ni opisina na. Anya? Ay, wen, kasinsain. Kasla agkabsa ti pangibilbilangan may titungkal may isa. Kasta ka di insan? Wen, kasinsain. Day tati rason, no apay anagadumat ten tinamamok a negosyante. Babaen ka dagiti gagayim ko a politiko. No kasta. Matulungan nak nga ron? Ay kat depende day ta, kasinsain. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Matulungan ka, no adali maribom, kasinsain. Anya? Ada bayad di maitulong mo, insan? Ay ada, kasinsain. Money first before tulong. Agpili ka, kasinsain. 5,000 wino trabaho. Ay, awan kasta kwartak, insan. Dakla unay rita 5,000 akid kidaw. Utangag payla di 5,000, insan. Ay, madi Apay mautang ayamat ti trabaho kat saan may? Awan pa'y pangalaak iti kasta agatad, insan. Makamu ka kasinsain. Ang mumatay na narigat ti sumrek iti trabaho ita panaway na awan back upper mau. Agpanunot ka na yung bag kasinsain. Kasinsin mo pa'y ni Aya, ngam di mo matulungan. Awan ti kasinsin no may papaniti kwarta, Angela. Napatpatag ti kwarta ngam dagiti kakabagyan. Anya? At dayamot am-amok kakabagyak no may papanin iti kwarta. Uray asino pa'y kakabagyak tagpatulong na awan kwartada. Jak ida matulungan. Period. At damanin nag-text message kanyak bakay. Nalabit niyag patulong manin kanyak na daw. Ne. Agsasaro nun ti text message yag sang pay. Ay, nagrigatan ayat ti sikat a tao dito lugar tayaw. Siyak amin ti asit ganda. Makamu ka iti madingar aramidem mani. Di ka rata nagsasaw, Angela. Ikaem mo na tanday ta naglawa ang iwat mo. Anya? Nagado ti tattao di taruan mani. Asino dagi tattao? Nagaduda mo't niyag paysawn. Anyat gagaraan da nga, diti balay. Saan ataga dito'y dagi tattao lakay? Buwan na ron, bakal? Diyak ida mairupaan nalabit nyo may dagpatulong kanyak. Agdinamag ngaminan, tinagan ko kadagiti tattao ngagkasapulan diti tulaw. Anya? Kapit lang. Tayo na pa kasarita dagita tattao. Sabay lako mata matulungam di anak ko ang makastruk iti trabaho, manay. Depende day ta, nana. Ha? Nakita mo't siguro, dagiti tattao nga masidig kanya kita isapa. Nagadaw, ti agkasapulan iti trabaho.
Ha? Dwalaeng ti mabaling ko at tulungan kadakwada. Gaputa da pagbayad na kanyak. Anya? Agpabayad ka ti kayat maumanay. Ay katwen, ana. Nalawa ti koneksyon ka. Amoyo mat nga dati amok ang negosyantay kan politikaw at tumulong kanyak. Manay. May salaeng nga awag ko kadagiti amok ang negosyantay when no politikaw. Matulungan ta kaon. Tulungam ka din di anak ko nga uray awan bayad na. Nabayagan ngagsapsapol iti trabaho. Ngam awan masapulan na. Ay nana. Imbagak matin na sa anak ka basta-basta tumulong. Bayadan dagpay nga mo na. Sakbay matulungak ti anak mo. Awan 5,000 a kwarta may manay. Utangak pa'y laeng ano isaw. Ay, sana mabalin na. Kastamot lati bagbaga dagiti daduma ngam jak pinatgan. Anya? Kwarta itan ti masapol nana. Napatpatag ti kwarta ngam dagiti kaaruba. Anya? Agpatpatulong tupay kanyak ni pare Leo. Ngam jak tinulungan. Kaputawan mo't kwarta pagbayad na kanyak. Anya? Ay, agpatulong ka lang iti sa bali at tao nana. Jak kayat agsayang iti oras kan ka. Asino di kinasaritam iti cellphone? Nagbayag kayo mat nagsarsarita. Kinasarita nakman di admin ni congressman bakit? Kan? No kano adam amok ka mabalin niya trabaho di kapitulyo Ha? 5 at tao ti masapol na. Apag isaw nga adan nagbayad kanya katat tao nga kasapulan iti trabaho. Isudan ti una nga isirag iti kapitulyo. Ay namani, intun kwan maamuan ti gobyerno day tangar aramidam. Dakas kan? Anya laki din ni bakit? Di ka kadi madanagan. Malakas ako sa gobyerno. Amok ni congressman. Ag-best friend kami. Sapsapulin na kajay lalaki ang nakatakder di tarwar mani. Apay ka naw? Jak dinamagan no anya tigagaraнаkan ka. Nalabit nga ba patulong mo dahil alalakay. Papanawa mo. Apay apapanawag ngay. Di na kapay nakasarita. Langan natin awan pagbayad na. Iso papanawa mo. Anya? Kita man na itilangan na. Nagmursay. Kasla saan nagdigdigaws? Kasaritan pa'y nga umuna. Narigat mat no papanawag latan day tao. Sige. Saklatan to, masidagkan ko na. Jack kaya tapaster kan diti balay. Kaputa nagmursay. Kun kahit yung kasapulan kamat iti pagtrabahuan. Iso ngay masidag ka kanya. Uwan, kapsat. Ang kasapulan na ka talaga ti trabaho. Patya ka matulungan na. Mabitla nga kapsat. Nakaamuam nga doon tinatulungak may papaniti trabaho? Mabigbig-big kang aminan, kapsat. Amon ti tattao tinagan mo. Imbagada asikati asitigak, maring matulungan nakmat. Depende day ta, kapsat. Anya depende, kapsat. No adda 5,000, matulungan ka. Masapol pa'y ka di nga agbayad tapno matulungan nak amakastra kiti trabaho. Ay, wala kapsat. Masapol unay day ta. No kasta nga rod, amin na natulungan man nakastra kiti trabaho, nagbayad da kan ka iti 5,000. Correct, kapsat. Nalawang amin ti koneksyon ko. Gobyerno man, kan private company. Kabaila, ti mga ipastrak iti trabahador. Kasta ka di, kapsat. Ay, win kapsat. Bayadan na kaun, tapno maadaan ka matan iti trabaho. Sige, agbayad ak kapsat. Ngam saan pa'y nga ita. Anya? Agsubli ak, kapsat. Emat kanton, 5,000 apagbayad ko. Ay, nagganasan mo kasta kapsat. Saan lang 5,000 ti bayad ko kan ka, kapsat. Anyat kahit masawan kapsat. 10,000 ti bayad ko. Tapno sigurado ang maisapulan na iti pagtrabaho. Ay, wow! Nagganasan kapsat. At dapay gayang bonus ka. Gapo iti day tangayang bagam. 100% amay kan ka iti pagtrabaham. Urayan na karod kapsat. Agawid ak labi iti jabalay ko. Inakmangala iti pagbayad ko kan ka.
Bayagan aya jor oray ngagbayad iti Gismail bakay. Ay namani, madiday ta nga aramid mo. Sing-singiram dagiti umay agpatulong kan ka iti trabaho. Anya laki din di bakit? Di ka ka din kumontra. Nay, adda nagsardeng alugan di tabatog Nalabit nga ison di, Isong ngagpaisaw. Adamat kakadwa na alalakay. Ay sus lakay, umaydan ditoy. Pasensya ka no nabayaghan ka nagsubli kapsat. At to yung 10,000 bayad ko. Kasukat pa ng tulong mo kanya kag trabaho. Ay, umun kapsat. Agya man munting nga rin. Oh, Happy nay. Happy pinusasan na kapsat. pulis kami. Nai-report ka na kami ti illegal nga aramidam. Iso asumurot ka na kami presento. Ay, saan? Diyak kaya't ni mabalaw. Tulungan na kanjila. Tulungan na bagay. Diyak kanunungan ti madi nga aramid ti asawak. Tiliwin yun, sir. Ay, saan? Diyak kaya't ni mabalaw. Diyak kaya't. Umaykan kapsat. Presento ti pagpalawagam. Sangwan ti basol mo itilintag. Umaykan. Ay, saan? Diyak kaya't ni mabalaw. Ay, pakawanan da ka. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din, insurat ni Isagani Yalong Buliesen. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Girlay! Girlay! Apay manen ay ananang. Bigbigat apong manukkaw kayo di taruar. Addan to manen maibaгаdag iti kaaruba. Asinaw, tinang parot da ito'y kay mulmulak amarungkay. Nay, apay ngay apabasulan nak. Kas makita yung mga dinalapos dalatan. Asino nga raw tinang dalapaws. Kad ni tatang narabyan nabarbartak nagawit idirabi Anya lakit dain. Awan lang arudan ti may tultulong na. Pergen na pa'y timulak amarungkay. Kakasing akong ungar. Ay, Tomas! Tomas! Ay, apa manen da ito nga agmalmalam. Mapanak man langan makikaaruba. Tomas! Bumangon ka man dit, ha? Tomas! Kalaban! Nanay! Apay adumanog ka man tan! Nanay! Kumugtar pa'y isalbag alak na yan. Kalaban. Nakakita man. Ay aguray ka man, tamapanak mga la iti pangrain ko kan ba na? Dayto'y katirigat na, no kanayon amabartak dayto ataw. Dayto'y atidog akayaw. Pangrain ko kan ba na? Hoy, Tomas! Basta unay ulit na lumasutit ikili-kili. Ay, Ay, hindi man dapat na. Na, ingkarkaro na din ginagala. Saan amareng pastila? Kaya nakiidi ang makudkudkudan tidapan na akarangrang yan. Sigurado ang makariingkan, itiin nakalaan. Imposible asan ka pa'y lang ang makariing dito'y nagkilnogan kinaw. Nagtudaw. Anya na gito'y ulo tito'y tayo diti ulok. Nakariing kan laka. Ay, apa yung sinabuangan na kiti nagkilnugan. Kahit di ka kaya makariing, itay pa'y ariringan ka. Ay, apa yung aringan na ngamay. Wan, tadi nalapos mo jay imulak amarunggay ijay ruwar. Agbulbulungan dinalapos mo kiday. Ay, awan dinaldalapos ka. Asino nga'y kumatimang dalapos no san asika? Malagi ko dandani may padugmamak mo idirabay. At nakasagudan ti saka. Gapo iti kinabartet mau. Di mon amaw ti mapaspasabak iti lubong mau. Amaw no apay anagmulak iti marunggay Si Dain Amumot gayam. Tasi kaalak-lakayan nga awan manak nakam na.
Di ka pa'y makamulamot iti oray may salang nga marunggay. Taday talagin inom ti ammom nga ramitan. Dituyak man pa'y balayo nga agis tambay. Oh, apay. Ay, agap-apa man ang dananang kang tatang. Kanayon dan samit nga agapa. Ni tatang man ngamin. Kanayon mo't ngamin ang mabarto. Kat amumot ang ninang ko. Nakangiw-ngiwat. Kas lamang mangag ko ti panagsinsin nung badado. Ay na, nakababay na talaga. Mangmangag dagiti kaaruba. Mangag ni Gerald mo. Ha? Ay, wanan niya. Adda ka di dita boarding house na? Kat adda madamdama pa'y ti klase na. Alas 10. Padaanak man kit di. Kitaak man noon niya ti kawas na itaama pan ag-eskwela. Ay, kat na kayo uniform Danda ni alas Jessen. Rumwaran ni Gerald dita boarding house na. Talaga a-crush mo ni Gerald. Ha? Ne, apay ngay. Nimot na naing ka Jerimar ije boarding house ni Gerald. Uy, di mo tantanawan. Kaapay. Di mo amo ayaan na pigsa ti anong day ta abakot. Amok anapigsa. Angam an-anungan nak nga ta. Uray tan awak laeng. Wun kayat mo ti agkalimduusan. Agkalingatan ka, agsakit ti tiyan mo. Kat irikap mo nga raw dan aday tatawa yo. Tapno saan na ta makita. Ay sus, narigat ti maan-anungan. Iso ano masabat mo ni Nana Inga. Kastoy ti kanayon mo nga ibaga di tabagim. Puweraan anong kunam. Imulak mananday to natumba marunggay. Sayang mo, sapay agdaramot nan. Aha. Agmulmula ka gaya may timarunggay. Ay sus, ni bakit Inga? Ay puweraan anaw. Ay wan manang Inga. Imbagla pagalaan iti sidaw. Hay, ado timarunggay ije balay may. Umay kayo lat tamangalan o kayat yaw. Ay wan taw manang Inga. Ay sus, di pala pumanaw. Ay, medyo agulaw ako na. Sige, labsan ka pa'y dito'y ha. Ay, wan manang. Ay sus, puweraan anaw. Puweraan anaw. Agawid akong tayo nakagluto. Agungot manan ni inang ko no jak makaluto iti pangaldawan may. Di mon mauray ni Gerald arumwar dita boarding house da. Amangan no awan mat ti klase da ita. Sige nga rod, nyam ne. Agsubli ka inton maluma, tagistoryata manan. Wana, Mangalakan to man iti kornik ta isukata. wan sige, inakon. Alwada ma, amangan no masabat mo ni Nana Inga analaing amangan anong. Dinak man butbut ngan. Ala, inakon. Mayat ko matial daw ko itang nakitak ni Gerald. Kayat mo ang makita ni Gerald. Ha? Ay, nanaingga? Rumwaran ni Gerald dita boarding house da. Agkita kayon. Kasanam anaamon ti pampanunutat nanaingga. Hello, Miss Beautiful. Siyak ka di tidakda kamatom Miss Beautiful. Alangan na ni Nana Inga. Kumusta ka nga? Sige, agtungtong kayon. Nakipimpintas ka magayam. Itala nakita nga dagahan na pintas iti da ito'y alugan. Ken karobak pa'y. Kasta? Thank you Inan-anuan nga ta ni Nana Inga ni Gerald? Mabalin tayo may agpasya radya balayo? Wala, mabalin na ta. Thank you, Nana Inga. Ayawan manan di tatang mo. Pimanaw manan anapan na kinaw. Rabin tumanan into nagaway. Naragsak ka. Agdayday yung kapay. Apay, nagkapwam. Ijay balay jay gayam ko nanang. Ita ka lang agaway. Kat, umayak agluto
Nangagmaw, jay kunak. Umay na ka no pasyaran ni Gerald dito'y balay. Sino a Gerald? Jay nga yung border dito bangir a balay. Jay natayag anagwapaw. Wala nang. Jay kasla artista. Kayat na ka day, chay. Kano nakangingisit ka? Kulot pa'y day tabuok mo, sagpaminsan mula sa gaysayan. Umay na ka no nga rod pasyaran, nanang. Na, anya nga'y tinaknakan day ja Gerald, to may nakapasyaran. Inananungan saan ni Nana Inga. Ay, jak tupay kayat amasabat day tabakit inga, tanapig sa tiyan anong na. Kasano nga ta? No ni tatang tiyan anungan na. Agbalbaliw nga ta ni tatang. Sa aking pag-iisa na masabat kumuti may sabakat. Ay, ni Inga. Ay, bakbagatan. Ay, nagpigsat yan anong na dahil na bakbagatan. Mahiyak day takantam Ay, no kaya't mo di ituloy ko pa. Imbes ko maamapan kay jay bangkag. Day talag barbardag, tiyararamidam. Ay, agungatan eh. Nanay nga, bakbagatan na napigsat yan anong na. Ay, puwiran nung sa... Ay, sakit kayo iti ulo na iti asawa yaw. Da kayo amang martaw. Nasaya at tasim magpatkan. Nabartid ka man. Maditi maring na, bakit? Wen ata nabartid ka. Na. Apay nga'y tagkalkaling atan kamot iti kastaunay. Mawala agidak man. Ay, sos! Ay, gerlay! Umay ka man ditaw! Gerlay! Ag-make apak, umay nakpasyaran ni Gerald. Mataya ko bakit? Nasakit ti tiyan ko kung maulaw Aglamin ka? Mataya karunan. Gerlay, umay ka na! Mga nakay tinapos ko nga ulangs! Matayon ni Tatang Mau! Anya amatay! Kita manay, agsakitan ni Tatang Mau. Sigay, ulsam, darasam. Amang ano inananungan ni Nana Inga. Ingka nga ron mga iti bulong ti marunggay. Ay, pangalaak nga ikot kay mulmula yung mat marunggay di taruar. Awan pa iti bulong na. Ay, kating kagbiro ka. Ala, wan inak mo nagbirok di takaro ba? Ay, lakaay, si bibiyag ka kadipa ay. Lakaay. Nasabat mo ka day ni Manang Inga di tadalan. Kinanta akpay ay. Ay, saus! Iso inananungan na kan. Nagkuna nga may akantaam. Jak mo pakagaw at itibulong ti marunggay. Nagngato mo. Gawa to ko para kita, Miss Beautiful. Ay, anda ni Prince Charming ko. Ado ka diti ka sa pulam abulong ti marunggay? Wan, ado. Igaw atan ka hanggang sungbatan nakton Ha? Sumbatan ka, Adagos? Mabalin nga agpakiputak pa imat basig! Maulaw May bakit? unay ang nagbayagan ay di bulong ti marunggay. Napanan na ngayon di nangala iti marunggay. Ada kami, nanang. Ato iti bulong ti marunggay nanang. Nanang. Ay, agmanugang kayon kinitatang. Mataya ko na. Agasan da ko na. Ay, gayam. Sigay, iyawat mo kanyak dagita bulong ti marunggay. O, atoy. Sigay, tay sapli-saplit ko iti bagbagi ni tatang mo amang martal. Anay, anay mat. Anay ko. Nagsakit ba saan mo unay mata? Tapno maagasan jay anong baw. Anay ko pati rupa ka, anay. Wala, tapno maagasan ka. Ipaturay ta maraglag amin abulong di tabagbagay. Tapno maagasan ka. Anay ko. Ay. Gerlay,
Gulay, Apay nanang. itay ka pa'y ngagtantanaw di tatawa. Asino ay at titantanawam? Awan. Ni Gerald? Kat, kitkitaan nakmat ngamin, di kita akmat. Ay saus, ingka kawalisan dagiti naragrag abunong ti marunggay ijay nagidaan ni tatang mo. Ha? Naimbaganan ni tatang? Nakaturog pa'y. Si Putam, tainton makarieng. Mapanmanen makinom kadagiti pada ng arte. Kat, malapdak nga raw. Ndala, ingkawalisan tamapanak gumatang iti sidaan tayo di tatalipa pa. Tumakder ka ditaan, awanan ni Gerald. Told you so, oh I told you so. Nagadua talaga tinaragrag abulong dagiti marunggay. Agasamat nga men, jay insapli-saplit ni nanang kinitatangay. Ay, nakariing ni tatang ko amang martang. Mapan ka manan uminom, tatang? Ayan, Jenwang ko. Nuwang mo, kat no inlibas mo nga inlako iti. Jay naglakwan yaw, ininom yung matlaang. Kasta unay arurod ni nanang ide. Dandani pa'y mahay blood. Ay, di pa nabas ka. Apay, adda mapan ninyo tabasan. Ika lang, tagtabasang hindi bangkag. Agtabas kayo, di bangkag. Ay, naskan na makamula tayo, dailako tayo anatang. Ay, aguray kayo man tatang. Rik na, mano nabara kayo pa. Awan matiguri-guri yaw. Ha? Makalako itinatang. Di may patarimaan tayo na iti balay tayo. But yatap na. Gerlay, nakariing ka din ni tatang mo. Wano napanmanen na ginaw. Bakit? Ah, Ay, intag mulay di bangkag no, malinisak tiruot na. ay, Gerlay. Agan ano ni tatang mau? Na. Day tamat nga ruti sa lugsudak dito'y bagit nanang. Ano agan ano ni tatang? Na, ay lakay, sa dinong ay ti papanam. Nakiki bangkag. Ay, sumurot kayaw. Naan-ano nga nanang. Iso ka nagbaliw. Ah, won, sumurot kami kin ni Gerlay. Angam aguray ka, tamapan ko pa'y nayunan jay mulak amarunggay. Nagadumot ti mulam nanang. Wen atap no inton maan-anungan manen ni tatang mau. Adda pagsaplit taken kwa na. Anya lakit din nanang. Mayat gayam ti maan-anungan. Tagbalbaliw. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasarita ni Tibiyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay. Neng, sa dino manen ti papanam, tumas lakay. Anya kalaki din ay. Damagan pa ilang kit among mat asigod ti papanak no kastoy anapudot ti panawen. Anya ngay ti amok, no di tapuon ti kayo manen, wano sa dino man ditan. Ijay anda pare Lucas. Nagpudot dito balay. Jak maanusan ti pudot na. Masapol ka di amapan ka ijay. Katwan ah. Mabalin mat amaturog ka pa ilang di tapuon ti kayo di taruar ti balay ah. Sanin? Mapanak langan ijay anda pare Lucas. Asino nga rod ti agbati dito'y balay, kat mapanak ko mamakitsyenda ita. Uray saan ka na mapana ah. Agluto ka langan iti pangaldawan ta. Mapanakon. Uray saan kan amapan iti ayan ti kumparem. Agbati ka laangan dito'y balay, tarumwarak. Agkita ak tumit laang no adda tila ko da nga electric fan ijay sentro. Tagumatang akto. Adda akon, Mari Gracia. Apay nga itakalaang Mari Miling. Alas 8 matitulagan Alas 10 itan. Ay napasensya kan, Mari ah. Naglabang akpay ngamin. O sige, agtugaw ka pa'y nga roda. Pagururayan ta iti pagluganan ta. Mari Gracia. Amangan no adda ti amom apaggatangan iti electric fan. Uray di saglalakalaang kuma. Ta iso ti kabaulak agatangan. Ado ti amok Mare. Iso na laang ta second hand mat. Okay lang, Mare. Tinapatag, mayat pa'y ti quality na. Sige Mare, isurok kan ka ano sa dino ti paggatgata nga karagit ti second hand agamit ko. Nakapalingki ka ka din, Mari Gracia. Wen, Mare Miling. Sige ngay.
Awan ka di daddo maagatangam? Awanan, Mari Gracia. Nakapalingke kan nakagatangak matan iti electric fan. Nagmayat day ta napilim nga electric fan, mare. Kursunadak ti kulor na. Sakpay lang ti ko na, Mare. Nalaingak nga agpili no may papan iti kakastoy abanag, Mare. Inta nga ruden agura iti pagluganan ta. Tapno makaawit tamad mare. Sapay mabisina kon. Sige, Intan. Sigurado ang mabisin matan ni Tomas. Sapay awan ti inlutok amasina. Apay nga ita ka lang, Miling. Anyat orasan. Ay na, pasensya kan Tomas lakay. At idug ngamin ti pila ijay paradaan itay. Ayan nga, iti electric fan na ginatang mo. Adda ijay ruwar. Inkaman kit di bagkatan tayo nagmo. Ingka mga ro agluto iti sidain ta. Tayo nagkumutan ti electric fan na ginatang mo. Inayadam abagkatan ti electric fan a ginatang ko Ang mga numadadaal adagos. Sapay kagat-gatang ko lang data. Anya kami. Amo ka. Sana masapol nga ipalagip mo ta damot panunot ko. Dahil iti ginatang mo nga electric fan, Miling? Apay kasta ti reaksyon mo, Tomas? Saan ka di nga aglang-langa nga electric fan data? Ay, sana kastati kayat ko asawin. Anya ngay nga rod? Daan mo ti electric fan na ginatang mo. Ipadas mo nga min nga usaran Mabalin pa'y mausar dayta. Si kamot. Jak kayat nga usarin dayta. Daanin. Sabay sa. Amang ano... Amang ano anya, Tomas? Amang ano na tayo tisigod nga kinkuko iti dayta nga electric fan. Naligatan. Anya lakit din to'y asawak aya. Kumkumpurmi man ti mapampanunot nan. Kasano nga no... Ay sumardang kan, Tomas. No di mo kayat nga usaran, bayam dita, tasyak ti mangusar. Iyon nagkupay lang dito'y silid tato'y electric fan Tomas lakay. Di mo aramidin dayta, Miling. Ikargam dito'y salas. Unusan, ijerwar. Anya nga min ti kabutang mo aya. Ay basta. Jak kayat nga usarin ta ginatang mo a second hand nga electric fan. Apay kumasaan. Anya laki din aya. Basta, kunak nga rod. Kayat mo man wano saan. Dito'y silid ta ti pangikargaak iti daytoy nga electric fan. Ay, di mo padpadasan, Miling. Anya ti ramidam. Makitak lang dayta nga electric fan dito'y silid. Makitam, dadaulag. Day, imbay ka mo dito balay, pare Tomas. Dituyak pa man nga, gistambay pare. Nagpudot nga minigi palay. Agawi dak indot malamalim. Kunak man no at ginatang ni Miling nga electric fan yaw. Ada, Apay ngay, nga datingam na. second hand, ba't ginatang na pare? Anya kumano siganhan. Tinapatag, mabalin pa'y amausar, pare. Di mimut amo no asino tinangusar iti dayjay nga electric pan. Sakbay aginatang ni Miling. Kasano nga no natayan ti sigod nga akin kuko iti dayjay. Kat simuro ti alalyanan di balay. Ay, wala niya. Ay, sus, delikado kayo. No pudno day nga atap mo, paray. Wala nga rod pare. Amaw ni pare David akaroon pa tayo. Apay ni pare David. Kimatang kano iti aparador na nga danalawa sarming na. Katunggal ag sarming, adda makikita na ababae iti sarming. Kunakon kahit. Ay, isojak kaya ti madan iti usar as second hand. At dagayang manan in order mo apagtugawan, Mari Miling. Nakitak ti in-deliver da di tabalayo itay. Ay, ratan ti materyales day ta apagtugawan. Iso aginatang kun tamayat mo ti quality na. Wen nga rod, Mari. Kursunadak ti disenyo na. Iso na laang ta inununaan nakmat. Mayat da di apagtugawam. Kabayatan ti panagbuyam iti TV, Mare. Ayun, Mare, pudno tanak ko nam. Iso na laang takabutang mat ni Tomas di second hand nga usar. Anya? Wen, jay ito pa'y electric fan a ginatang ko. Di na kayat makikita. Makapakatawa mo't dita apari, Tomas. Anya ko matipagbut nga na ngay, Mare. Amangan ka no natay ti sigod nga akin kukwa iti electric fan a ginatang ko. Nag-o imot dita apari, Tomasen. O, talaga. Siyak tupay. Second hand amin nga usarmi. Aging gaita. Awan mo't madlaw asab sabali, Mare. Kabin, pare Tomas. Awan ka di pa iti plano mga gawid. Ibagam laang no kayat mo ti maturog diti balay, tanayo nagtilutok ka bagas. Ay, saanin pare.
Agawi dak inton madamdama. Sigurado ka? Wun, Kasadaw no dal alya simborot iti second hand ni electric fan na ginatang ni bakit baw. padasan na agpakita kanya pare. Talagang aglaban kami. Ne. Kasla timurod ka ba, paray? Nagkapi ka lang, timurod ka. Dahil talaga alalya ti pagbutbut nga. Ay, sige. Agawid akon, pare Lucas. Sige lang, paray. Agad anad ka, ah. Adamot tugaw dito salas. Sa dino ngay manan tinaggapuan da ito atugaw kat awan mo't kasto pagtugawan may. Ay, wano in order manan ni Miling da ito. Nay, si Mangput kamit gaya man, Tomas Lakay. Sa dino manan tinangalami ti da ito pagtugawan, Miling. Second hand data. Ginatang ko iti online. Anya? Kitaam nga minti disenyo na nagmayat saan ka day? Ay. Saan adito'y salas ti pangikargam iti da ito atugaw? Irwar mo. Ay na, bay amlaang di tatapag tugawak no ang buyak iti TV. Ay, salbag. Kasanulangin no natay takin ko iti da ito atugaw. Sapay kanayo nak nga umismo tunggal rabi ay. Kinasken adito'y salas ti pagnaak amapan i JCR. Nay, napaulimag ka man, Tomas. Ay, di mo ipilit ti kayat mo, Miling. Irwar mo day taatugaw kunak na eh. Jack kayat amakit kita ditoy. Ay na, kayat mo man wano saan. Dito'y sala ti pangikargaak iti day tatugaw. Ay, anya lakit din ti kastoy mapaspasama. Makais-isbo ako. Hanggang, adak pa lang dito sa alas may. Inayadak ti magda. Ay, anya nga na dyan. Kasla damot babaya na katugaw iti pagtugawan ang ginatang ni Miling. Apay ngay. Agkorkori mo ti electric fan kat... Miling? Kunak man lumapan ka umisbo, Tomas. Ay, ada nakita ka babaya na katugaw iti ginatang mo apagtugawan. Kita ti electric fan ha? Agkorkori kat saan mo't anak saksak. Ay nalakay, imahinasyon mo laang dagit na. Kumporme mat ngamin ti mapampanunot mo. Kaduan na ko mga umisbo Miling. Mga no makaisbuak dito silita. Ay una yun day ta kinatakrot mo. Ala, inta, takaduan kan. Awan mo ti makita ka babae iti tugawan na. Agraman ti electric fan ta. Awan mo ti makita anakaskas dao ama paspasamak. Adda nga rod nakita. Ay nano si kalati nakakita ti dayjay. Mga no saan ka na makasaw? Aping nga daday ti daan atabo ta dito'y silid, Tomas. Bay-bayam lang dita. Di mo ibaga apagbalinam nga arinula da itoy. Bay-bayam lang dita kunak na eh. Apay nga min ay akabutang mo ti electric fan kan tugaw aginatang ko. Anya nga iti amok. Mga no ado ti alalya si murot iti second hand nga electric pan. Kain tugaw aginatang mau. Sa pa yung karga mo't iti salas. Ay nalakay kan ngam aging gaita. Mabutang kalatay ti alalya. Sigaman mo iti makakita iti white lady, black lady, wano anya laditan. Naimbag ko ma, no napipintas da. Kasano nga no kadardara da. Kas kinunak itay, amangan no imahinasyon mula ang dagita, Tomas. Nay, nasapa kamat anagreeng, Tomas Lakay. Ay, agawid akpay lang iti ayan ni tatang. Sapay umay agpasyar ni nanang dito'y balay ita. Sana balay, tada ka mo. Adda ka di parikot mo. Salud-sudang pay langit. Anya kalaki din. Ammom, Tomas. Awan mati madlaw ko anakaskas daaw kadagiti nagatang ko kat. May bagam ti kasta, tasan asikati nakakita. Ay na, think positive nga min Tano siya, awan mo ti makikitak nga alalya. Kas kanayon ko nga ibagakin ka. Amanga no imahinasyon mo laang dagita. Kumkumpurmin tumat ngamin ti pampanunutam. Apay adi mo imbagbaga nga agawid ka, Tomas. Ni Milingay. Nabati di balay, tatang. Apay, adda ka di saan nyo ang nagkindawatan. Kasano mo ngamin? Sikanhan mo dagiti ginatgatang na nga usar. Awan mo't parikot no second hand anak ko. Tinapatag, mabalin pa ya mausar. Kasano nga ino natayin takin ko kakadagi jay. Kat simuro ti alalyada di balay. Adan to pinakitak idi rabi. Amangan mo't nga men no kumkumpormen ti pampanunutam. Kat imahinasyon mo lang dagiti ko naman nakitam. Kwa, tatang. Jay, Awan ti dakes na no second hand ti usaryaw anak ko. Awan ti rumbang nga pagbutnyam.
Saan matapod no, ti alalya? Uwan matkit di ah. Nalabas la siguro ti panagpampanunot ka, tata. Meling, jak mo't makita ti asawam. Nagawid ijay lugar da, nanang. Adda ka di nagapaan yaw. Kabutang nang aruda kita second hand nga electric fan kan tugaw aginatang ko, nanang. Anya ko maaya ti pagbutngan na. Amangan ka no natay ti sigod nga akin kukwa. Kat simurot ti al-alyada dito'y balay. Sobra lang nga agpampanunot ti asawam, Meling. Awan mo ti mariknak ama di. Idi nagtugawak iti day at tugaw itay. Isumat lang ti kunak, nanang. Kumkumpormin tumit ngamin ti pampanunutan na. Kasaritam to anainbag ti asawam, anak ko. Katno talaga saan a komportable kadagiti second-hand nga usar. O, di mo ipilit ti gumatang. Simple mo't gayam ti saan nyo ang nagkinawatan. Sige, kasta ti aramidok, nanang. Naimbag magtanagawid kan, Tomas Lakay. Pasensya ka, kadagiti na isaw-sawang ko bakit. Sobrang amin ti panagpampanunot ko. May papan kadagiti ginatang mo as second hand. Kamalik bakit? Anong pasensya ka? Okay lang, Lakay. No di mo kaya ti second hand nga usar, ilakok day tatugaw kan electric fan aginatang ko. Saan bakit? Di mo ilako na kita. Tatno da pagtugawak no agbuyak iti TV. Sigurado ka kaday? Ibaga kaya no sana kasigurado. Ay na, agyaman ak unay, Lakay. Ay, nodan tuman makita maasikan han a kabinet. Kaya gumatang kan tumang kiday. Tapno da pangikargaan ta kadagiti badbado ta. Sige, Lakay. Agkita akto. Saan adakas ti maadan iti second-hand agamay? Ti dakas, kat tinalabas a panagpampanunaw ta mga nuiso pa ti pangrugyan ti saan nyo a pagkinawatan nga agasawa. Anya laki day, malah papagayam. Ditan tinagpatinggaan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag nga intay pinauluan. Nalabas a panagpampanunaw. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Niptalia Ray. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Kaya ti mapanmangan kita restaurant. Kano dito iti kanahong ka pangpanganan, tanalakat ti budget meal da. Baka umat ti waitress da. Ay, unay. Uray tanalakat ti lako da. Umay kakiday pa rin. Diyak nga rog kaya ti baka ta waitress. Diyaya kong paspod amangan. Nangina di ta paspod pare. Una nga nagpipintas ti waitress da. Diyak makapangan mo, bakit ti ag-serve a waitress? Ay, Orlan, anya ti order mo? Jay man budget meal na. May saan natang, kan may sa akarne. Agpili ka na iti kayat mo. Una na. Antilatan tiyawag mo kanyak. Bumakit ak alalaw no na ti bagpagam. Ay, sige yan day. Ay, jay ngay kadwam. Kunak man no dwa kayo amangan. Ijay ka no fast food ti kaya napanganan tay. Ay, ado siguro ti kwarta na. Padaklaan mo ta minimum ti mauawat na sweldo na tay. Apay nga ta, takaslasaan akayat dagiti tao ti umay mangan ditoy. Dita amot ada na pintas a waitress ti kayat daapang panganan. Ay nalakay, basit laang tinaglakwak, manulaang. Ano nga main ako na am ti kakumpitinsyam. Dagiti kaarubak a karinderya. Ada waitress da nga agayam iti customer. Ngem siyak, awan nga men ti waitress ko. Mga lakay ti waitress mo Uray na laka di budget mail. No awan waitress, awan latta ti mayat nga umay mangan. Sapay no maminsan, malipatam ti agdigaws. Maangot dagiti customer mo ti aga-alana ngayap apros mo di tabagbagim. Sakpay maturog ka. Malaminak nga rod nga agdigos iti bigbigat. Kanjak kayat amaladaw amalukatan di karinderya. Uray man pa no sikat ti kasasapaan namang lukat no awang customer mo. Tawa mo na pintas a waitress mo. Awan serbina.
Ay umay kayon. Nalakalaang ti budget meal ko. 50 laang. May kayon. Awan matla ti umay a customer ure agayabak. Mapanda amin di tabangir. Tadamat waitress da na pipintas. Dak man nante. Ay naimbag man taadda ka Orlan. Sikati umuna a customer ko. Unay mo tao mo na customer mo nanday. Awan pa'y talaga ti customer ko. Kita man dita karubak a karinderya na puno da. Ay no siya kanday. Jay nalaka amakan ti birbiro ka. Agpili kan, luan niya ti kayat mo a budget mail. Ta iserve code. Pare, sa dino tinangan na mital daw. San ka na nga inawis? Tamo ka di mo magkatyo may mga na karinderya pang panganak paray. Ijay ka man nanangan. Ijay ayan ti bakay. Antik da jay oh. Anti mo na, tas ika akanayon ti customer na. Padasam nga mo ti mga na dita. Tanala ka ti budget meal da. Ay na, diyak nga rog kaya ti bakit amang serve iti kanag. Maawa na anak iti ganas na mga paray. Udno ti bagbagakan ka. So patsin na. Mapirdi man ang dagitoy saan analako asidaan. Malugyak manan no kastoy laang. Jak maparwar jay baybayad ko iti abang ko dito'y apustaw. Nana, naimbag amalam mo. Mangan ka ka di balasang ko. Nalakalaang ti budget meal alakok dito'y. 50 laang. Agorder kan? Sa anak nga agorder, Nana. Umayak ko maagaplay a waitress mo. Ha? Aywan Talaga ka sa pulak ti waitress. Anya tinagan mo? Alma tinagan ko, Nana. Manungay ti tawon mo. Balasang kapay ka day. Kun taga ano ka? 20 ko, Nana. Balasang akpay. Dituyak iling nga agigan. Kasta ka de. Sige, mangrugi ka nga rudan inton bigat. Da waitress mo ko nang bakay. Aday may nag-apply ije karinderya. Napintas abalasang. Napudaw. Kun atid dog tibuk na. Ay, umadong nga rodon ti customer mo. Ano kasta? Ay, sapay kuma. Kit-kita nga rod kat adayo anapimpintas ni Alma. Kadagiti daduma a waitress dagiti kaaruba. Anya ti order yung manong? Mabait lang ang manang ha. Itad ko pa'y ti order ni manong. Na Alma. Kalaat magkaimado dagiti customer tan. Saan ka di akas to'y kaado ti customer mo idi, auntie? Ay pasaray maperperde dagiti lutlutwak asidaan. Ay, aguri, auntie. Taiserbak pa'y dagiti agsangpet a customer. Dito, iti pagbayadan. Budget meal ka di kan ka, sir. Ay, nalakalaan, sir. 50 laang ti budget meal mi dito. Aday ta di bank book mo. Nagyamanak manang. Ta hindi deposit mo manan yes wildok. Deposit kala, deposit. Di kamot lamangas asawan. Nya laki din na yan ni manang. Ne, apay, dakas aya nga ipalagip ko kan ka. Lumaklakay kan. An-anwam data nagado a deposit mo. No awan mo ti pamilyam. Madan tulat tamat. Manang. Kasano nga addan tulat ta? Kat di kamot ngamin ammo ti agaram. Adda balasang akaruba tayo. Ipadlaw na pa yan nga aggustukan ka. Ngam di mo mat ngamin ammo nga arman. Da kursonada ni Wana manang. Nasingpot ni Juana. Awan makunam kan Juana. Nugagat laang ti pagsasaritaan. Malamanang, ina ko nagtrabaho. Ay na, agkita kan iti armang mabalasang. Narigat ti agbaak. Mangal daw sa manan na baray. Awampay, adayo pay. Apay, mabising kaan? Mabisinang aruray. Sana ka mabalin ang malabsan ti bisay. Tagsaraw ti tiyang ko. Agpada ta iti sakay. Kung na di doktor, rumbang ang mga anak ito sa nga oras. Dahita kinakuri po mau. Ano sam ti mangmangan iti budget mail asak 50. Nya laki din na ya paray. Kung ti dakes na di budget, may lakang ka na. Tanala ka, kin mabsog ka pay. Dapat libre adiguna. Sabaw. Di mo kaya tamaksayan ti kwartam. Mas kay kaya't ko nga min di budget mail, ta adda nateng na.
Ay, mga taman mo madamdama iji pang panganak apaspod. Jaya latan karinderya, pare. Ija yan tibakit. Di ka lama uma. Uray, bakit ata naimas mo ti pa nagluto na, pare? Di mo lamaw no malagip na bugwan dagiti ilot-luto na si daan. Ha? Panagkunak, agkabawan da bakal. Wan manang, aguray ka lang ta iserve ko pa'y ti order ni Manong. Antay, agrudarak man. Orlan, nasaya at taadakan. Alma, una ang payman nga iserban ni Orlan ta isuti-suki ta ditoy. Anya ti order mo, Manong? Ay, sus. Apay nakastoy mo tinti, panagpitik ti pusok. Kasla, aglag-tulag tumutay. Manong, anya ti order mo? Orlan. Hoy, Orlan. Apay antay? Itay pa'y adamdamagan ni Alma no anya ti order mo. Nakakita ka mutlatan kan kwa na. Ala ni Manong, apay, agan ano ka? Kurang kan samot iditurog idirabi Orlan. Ay, naglapsatan da ito awitris mo, antay? Ay namangan kapay. Madamdaman taon ti panagamamuyo kini Alma. Nagbiit na ibus jila ko ta asidaan, anti. Nagadumat ngamin manen ti customer. Ay na, uwang nga rod. Manipod imay ka, imado ti customer. Kasta ka di? Ti pakas daawak unay. Ni Orlan, kasla da kayat asawan ti kadapereng nakan ka. Asino nga Orlan? Day ngay naka-uniform a customer ta. Di nakutong anatayag nga adda siding na ijay timid na. Wan, Orlan tinagan na dayjay. Among ka de, isulaang ti customer ko manipod ng rugiak ditoy a karinderya. Kasta ka di, anti? Mangup opisina dayjay dita Kapitolyo. Jackman na nadamdamag no barupay. Apay kumano barupay? Ay kat, yamam mo ka balasang ka, barumat ni Orlan. Papananangay, Ala ni anti, tilay bagbagana. Ituloy ko man langan tagin na. Pare Orlan, anya ti mapaspasamak yung kamay. Ha? Apay, pare? Nagadayo ti turong da kita matam. Nadalang pampanunotag, pare. Anya mo ti pampanunutan, mate? Jay, nakita ka nagpinta sa balasang, pare. Diyak mo, malipatan ti rupa na. Oy, good news data. Saan ka magayam abakla? Yapakla mo nga, bagbagam mo. Gusto ka magamit ti babae? Ay, talagang nga gusto ako, pare. Napili nga man iti babae, nga yata. Gat ita, nasara ka mo di babae, aparagan ka. Alma ka no, kay tinagan na, pare. Nakakita mo Hindi ka rinderya, pang panganak. Ijay ayan ti budget meal. Ulin, pare. At the waitress, ijay, anapintas. Nangalaan nga ti bagat iti waitress na. Ang nasayat mo Ay, kastoy sa tirik na timainlab, pare. Kasa talaga nagits mo. Agayat kan. Iso congrats. Di naman kabkablawan ta. Jack amon o, kaya na mo ni Alma. Ay gapay kumaadi nakakayat. Baro kun pogi ka mate. Ha? Nakutong kalaang. Ang mayat ti pamagim. Armamaw. So pa di dahil ta akarindir ti pang panganam iti budget meal pare. Uwang pare, iso dahi ta. Napumpuno mate. At kagayam ni Alma, iso timang papaado ti customer. Ayun na. Kita man ti lang ana. Dadyan eh. Iso dadyan agsaserve. Ay, no. Dalagang Pilipina pare. Muli na. Nagpintas. Kung naktumagking ka, pare. No baruak pa ilaan. Siya kung ti mangaram kan kwa na. Ay, di kag sasawi ti kasta, pare. Jesus. Tasyak ti mo na nakasirpat king kwa na. No baruak, kunap. Kasan mo nga tayo, diskar dyan ni Alma. Ay, kita aglagan ka. Aglaglag tundoy pusok, pare. Tikitig my heart ko na na. Nih, tapay nga mong may, pare. Kastak mo't hindi nagayatak ka ni misis ko. Ay, Jack pa yun makaturturog iti rabi, pare. Ay, kasano nga tada ito yan? Pare, may salang ti solusyon iti problema. Ha? Anya kay, pare? Yabkas mo ati ayat Amerikrik nam. No kay paayon na. Ura yun basta tinapatag.
Mayabkas mo, tirit namkan ko na. Wala to? Maibagam ti kastoy na. Ay, ayatan ka, Alma. Anya? Mas daawak man, Alma. Saan nga may nangan dito yung karinderya ni Orlan ita? Jay ko nam asukim abaro, ante. Kat no nakitak mat ida itay anak katakder kita igid. Adda kadwa na alalaki. Katrabahuan na siguro dayjay. Apay nga ta, saan da nga imay nangan? Ado nga minti customer tayo itay, ante. Natalyaw ko laang ida. Pimanaw damat adagos. Apay ngay ngatan. Sa balin sa mo tinapandananganan. Apay ngay nga ta, ante. Sa apay planok ngayam ammo kakankwana. Kaya't nakadimot kat may saak laang mat a waitress. Ay na, Alma. Awan pilpiliyan ti ayat. Oy, Orlan. Apay manang? Anya ti pampanunutam? Itay kapay nga ay ayabahan amangan tayon. Ha? Di na ka di mangmangag? Ay, apay mangantayon ay manang? Wan! Nakasango kami aminan iji lamisaan. Si kalaang ang tiyur urahin mi. Anya ti problemam. Manang, agayataksan. Di wow! Naragsakak man anak ang ngag iti dayta nga imbagam. Italaang anang ngag kuraytakan ka. Asino ti babae ngay ayatam? Alma tinagan na. Amo no, kasano nga ibaga tirik naking kwa na manang. Ay kat, diskartsamon Ha? Apay day di tatang, nagado ti chicks na. Dimla tinawid, ti kina playboy na. Kaya't yun sa tata. Agmay-may saak ita dito'y karinderya. Uwan, Alma, tagtrangkaso ni ang time. Di na kabailan ti bumangaon. Ay, kaasi mat Nga mas kaasi ak ang mga sikaso kadagiti ado a customer inton madamdama, tata. Hey, kaduan ka kuma. Ang masikaswak mo ni ang time. Kabailak mat kit di, tata. Ngam no agmay-may saak laang. Marikata na. Ay, bareng mayat taw nintong bigat. Sapay ko matata. Sige, asikaswan nyo ana imbag ni ante. Tapno sumrakan inton bigat. Jak amo na itagluto. Makamuditan. Paray, aksaw ka na. Miss, Ay, adda kayo mat. Agorder kayon? Awan pa'y tinalutok asidaan. Agsakit ngamin ni auntie. ay mayat ano kasta? Tulungan na ka ni kumpare ka Orlan. Tulungan na. Saanin asumrag iti trabaho na. Ala paray, ibati ka dito takaduam ni Alma. Sige. Uy, nagtagari ka mo ta. Ay, uy. Kadwain ka, Alma. Ibagam taramidan. Siyakaw, ti mga ramay. Sorry naparsyakan ka mo tan itilutlutwag. Namansyanan day ta uniform mo manong. Ay, Orlan langin tiyawag mo kanyak, Alma. Bayah mo na mamansaan ti uniform ko. Basta makadwa ka. O sige manong. Ay Orlan gayam. Iyawat mo man di aklo. Dahito jay aklo, ading, Ni, inigdamamatan ti imak, Orlan. Alma, mabalin ka dito agaram ka. Ay, mababainak. Itortorod ko nga ibaga ti pudno arignak. Ay, nyalaki din aya. No, dumteng ti ayat. Di mapakpakadaan, ading. Impaglaki din. Tamahiligak amangan iti budget, men. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din!
isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, panang tarabay.